Kanigay ka All India Radio Shillong ka khubor bang pulid u Elma Arwar kimat bakongsan jong khubor pintik na umpi kampo yang gari u Rajnath Singh bon pulibung ya baro hakan National Register of Citizen Hajila Assam ya kajing khap kerteng ke kertong hak election sistem semai jong garani ko ba South Tura constituency tur kedukot ke Neutrap Youth Council Secretariat Bantawa Pentai Kamno ya ke inline permanent but sedang sa ke inter conference jong kam Meglia Baby League aza ka pernah ngadu hingga kesini ka khubor ka babna Menteri Kampung Jonggari Rajnath Singh himin kesini ula pentingna bagi Raja Sabha kan ai lalu dia baru kibeu ban penghung hakan National Register of Citizen di NRC Hajila Assam uli menteri ula itu bahkan National Register of Citizen di NRC kan ai ni ya kajing sakri ka khul ka basubay kipadba namar kan ke NRC on hap bentuk ngoda ka yung kasiri ba khlu du Jonggari ka Supreme Court haba jubab ya kajing kili uli menteri Kampung Jonggari ula pentingna bahkan ke NRC kanundan jumlah silian yanu Hakaway patalian ka Patriotic Peoples from Assam kalapan pau ya kajing saw binyaw halal kajing pagrekam ya ke NRC na kabaay daw bahkan ya kakta halo kata-kata ya kipat ng sungsunong jong majala Assam Laimut ki kertong himin kasni kilagat hap kerteng na kabuntaban airang haki election sitang samay jong Karanikor constituency kabalabu banlong haka arkway tarik mintaw ngayon kini ki kertong kilagat hap kerteng kilong umrapin andanggo MLA barum jong Kongres ubang minta unikun na ke NPP ujakush sama na ke Kongres bat uba PSM na ke PDF kabaap minta kalong setang lami uba PUS Marin na ke UDP untap kerteng na marhabi minta las ngotu baka jingakun kalong baik hapdang kisarun habab haipat sa kajing thap kerteng jong ki kertong ha South Tura constituency kinong thap kerteng habib minta kidang bantang armut ki bakang khub ya uminti rang ba kajala ukondat ke sangma ublada thap kerteng min ha ka life way tarik unai tu bat ka chalot double movement na ka Congress kablada thap kerteng himen pasi kaje khun ka balak ni unti na ka South Tura kalong hapdang lainut ka bakang khub John Leslie ke sangma ka baap minta kalong tanglanu John Leslie sangma un thap kerteng Katunat PHE jong ke Sarkar Jila Meghalaya himin kesini kala pelat ya ka Swatch Serviction Gramin hanong ba Shillong Katunat Drinking Water and Sanitation Junction kala betha banjurut ya ka Swatch Serviction Gramin arza khapra ha ka kenhun la yo melap ya ki kam jong ka ha ka bayde ban pendiang ya ka jaka Lek Shabar habaro ki district jong kari ha ka ni kesini ba pelat ya ka Swatch Serviction Gramin laidan nang du ki he orsa jong ka PHE kenhut ya uskatni uba Arlingno ka kenhuan jong di Neutrap Youth Council himin kesini kilaktul Secretariat hanong ba Shillong bandawa ban pentrikam no ya ke inline permit bat kunjuru ban pendikna bahkan National Register of Citizen Hajala Meghalaya kadipan pelat ya ke jurun kertap ke bang jelang hadin ke jingtur jong kidukhat ke HYC sa ka State Secretariat la sakhiwi batang kindat por gibor pahangag lapoy Secretariat bantu lakam menunggang kanu ke jing kubiluran Kajing Slayum Hajala Assam hadun hinding wisli kanang wang kumju wala ko gelas dangyan hamera pani bat jamu guri ki bahap ha Golhat district hingga ko kalanat no ya kajing kimbian ka badan ha bola guri ka bahap ha Golhat district shu kajing Slayum ha kani kajala kalakta ru ya ka jinya jong kali khamtam e ha ka surok ba balai pinyo ka bakang thub hadham siri ka badan ha Golhat district shu ka khubor ka pentip ru baladan hadu silang kibli ki bala shakta nangani ka jing Slayum na ki pratli ki district jong bajala Assam la sakhiu ya ka jing kre borba jong ka kenhuan NDRF bat SDRF banyarap ya ki lanat Slayum bat kunjuru ka bos sarkar ka pindyang bam ya ki lanat Slayum kani ka jing Slayum ka lakta ru ha ka jala naglan habin magani ka jala ka ama ja uslap ubajur hagini kinyasni nalo ka jing Slayum ka naglan ka ama ru ya ka jing tua khandai ka bajur bat ka jing julor ya kitar lembat ya ka jing jindun umitirang ba kajalan naglan umay piru wakil pa dak sarkar pedang makan ailang ya kajing nirap ya kani kajala ka amat ya kajing Slayum kani kadai ka All India Radio Shillong ka bolam sipi ya ka khubor ka jing insangye ya kajing salando kha sa Meghalaya na Shabar dak sarkar jala klaya ya supposedly dak kani defense sansni
kat kun ko hukum bala penni dak sarkar Meghalaya ha ka apulai tarik unaitung larai dan pinsanya no ya ka jinsalan do kha na shabar na benda khasan sri ba ya ka negara lasim hadin bala la phalo ka jinmukam da ka dawai formulin dan pen jubori do kha kabalong ru ka jima hadu kata-kata na ba ka ne kan kata ya ka kot khia jong ki ba kat kun bu jinga khu jong umindri bari pe ya ka tala ru do kha upa komunwan umbon uloong bahadin balakut khasan sri kum balabu dak sarkar on syabian ya ka jinsalan do kha na shabar kum bajulia baro shikata hande haswa ban syabian ya ka jinsalan ka sarkar kan khotbian ya ka jingalang banyatai sani halor ka ni ka kam bagban penting kenari ban ka benta ka jinsalan jong ki ba ha ka bere ba ka jing no ban ka yan ki nong khai do kha ki khang ban do kha hayodo ya ki do kha ba tumi na Meghalaya uli min ki uloong ba ka ni sarkar kampat simayo ya ka no jing ujor ba uloong ru ba ka yodo kambe ka ba long try da ki nong khai do kha ba la do jing pusang bandung sa dia do kha ba la pili da Meghalaya dei ban enjoy sa ki bosin sa ba kin ya ka ba don kam ka jinglang juman jong ka Impal West District nadu bala penjuru ya ka section Sispa South CRPC nadu ka absan teri unaitu ka dalam di penju ka bosin sa ka la pemilu saya ka hukum ban kham pusa ya ka jingki la kalong hajan ni hapo ka Manipur University ka tulang khubor ka yathu ba ka ne ka school ba kala sangat tekan mentang la arbanai hadin ba kisama puli ki mani kai lembar ki mentrai ki la ki bandawa ban no ya vice chancellor ka ni ka school ba AP pande halo ka jing sha ka no ba u ya bom hok ya ka kam bat kunju ya ka bang sang wala ya uni vice chancellor la ashitu hadu shibnai da ka jing jeli matangat human resource development ba la bujili ru ya u da professor W Vishwanath Singh ni ka jing ki jong sama puli ki mani kai lembar ki mun trai ka ni ka school ba ka da ya shai hadu laipu ar klur kanyang lapli ki account lapli hapo ka PMJDY ni Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana kabla poisado palat hapo klur tingka hadu jong naiping tausan nagani ka prapo klur tingka hadu khat khandai klur tingka ki dei bawan ne kisaka nong kendong bat khapsor bat khat no klur tingka pat ki dei ki balapli le kin thei hapo kani ka Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana hi ya kani ka kaiphat la ai do menteri ka sarkar kini Ushif Pratap Shukla ha ka yeng darbar thau an jong ka lok sabha une menteri la pentubu ba kini kinang thep jong ka Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana kila bi ban thep ya ki micro insurance ka ha hapo ka Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana Menteri Ketenaga Industri and Commerce jong ka sarkar Assam Chandra Mohan Potohari hil ka sni lapan pau ya ka jimbang kam ki suak ha ki snong nong kendong senang baki marba marbi lambat gibe ki lorung lang syaki jaka nong kendong une menteri habapli ya ka workshop ka basisni halor ka air cargo development in northeast end-to-end logistic value chain ulakin tu ya ki menteri kam jong bakin menteri kam bat kiri jong ni lambat kiri basateng ni jela Assam ya ka ni ka workshop lapan nong da ka Airport Authority of India lambat ka AAI Cargo Logistic and Allied Service Company Limited haba phai pat sha ka khubori le kai hadin ji le kai ka ba ki le persa paramiki ha ki kin huan ba phe ka Meghalaya Bibili arja khapra menta kasni kal sakhi pat ya ka ji khun jong ka inter conference ha ka ni ka benda ondan hadu absent li ji le kai ki ba ni le kai halait li jaka ka ta kan thup Hamadan third ground Hamadan Jawanan Nehru Stadium bat Hamadan futsal badan HJN Sports Complex kuman skun kho ka jina ban pelong ya ka Meghalaya Bibili arja khapra ka de limba ka ji trelang jong ka Tata Trust ka Meghalaya Football Association bat ka All India Football Association ladan ru hadu khalat li kin hun ki le sim benta ha ka Meghalaya Bibili arja khapra ha ka ba la phya eki ha ki atli ki conference shwaban pin khot ya khubor session ki mat komsan Pintikna Menteri Kampo yang kari Rajnath Singh ba untung ya bawa hak National Register of Citizen hajala Assam ya tadi thap kertan ki kertong ha ki election chitang samoi jom karan kor ba South Pura constituency tol ki khot ka noted new council secretariat bandawa Menteri Kampo ya ke inline permit but sedang sa ke inter conference jom ka Meghalaya Bibili arja khapra nadu minta kasni
Katu ka khubor ka lakut ka Palawan Sapli na Castillo jong ka All India Radio Shillong bat sakin dia pon saya so bat ka Daily Station na kabinda ka khubor haktin Hindi hakapor Prabji bat ka khubor haktin kareng hakapor Prashipawar